Shukran MC, welcome everybody in the place. Ekichuncho chankole MC Shukran ovo argumzamo okutebekanisa okushemeza abahagizi be a University in Rwampara 2019 by'ukwezi kw'ikumi omwaka 2024 abari kumwendeza ebirungi barugayo okumwegitaho okweta abahagizi babo ngo babegiteho bashemerwe hamwe. Tulebe industry yitu ya Western ekurakurana kwika level ya iguru mnonga. That's why it is calling almost everyone to be on board. Obashone ya Sachola, obane ya DJ, obane ya MC, obane ya Omuneneserezo wa Lebo kuni MC so toka promote ngoro kujyo tkanza TV nderi chesongoro takozere ki tachini so tayo posta yo mugambeho na nkaka imana na munywani wawe mumukori mu bwa kiribu umushakore ki atrending tumwe nimbeta mwishe tuhagire MC Shukran kwarireho mbiri Shukran tukurebireho turucha Kigezi. You've been a celebrity all the time. Twagala kwebaza company zonna abatu supportinze okulabikanga show emirirawo. Show nungi era eri mateeka. Abeeshongozi aba n'abataru. Abeeshongozi abajja n'abataru bakwija kutweshongora. I believe ngu nyine kintu bishatu bindebiri ewaka China tukusheka because automatically jo comedy tuzakusheka ewa people tuzakura music na band koko wanje yeshegaraho mwaka MC Shukran 2019 by'ukwezi kw'ikumi omwaka 2024 nakuba najaguza okwise emyaka 10 arukora obwa MC omukorogo agwesere MC Shukran ekichunchankole live experience warukwenda kumanya kukiraho nobasa kwikira MC Shukran al not mushanjo noti na kinana mwenda nkaga na mushanjo nshanjo nemwe ebiro ni 19 n'urwambukaguru abwa TV West ndisenyom Gideon. I'm here to let you know ngwebro 19 October